Jangmi ni pai po an arni karbi anglong rong asar amai ingdeng sirkep kicok katalon pon. Menang an rong asar tu chingrum si ingdeng sirkep amhang ki thegar ni di fukla palong paman pon lo. La bangso along sekar klipon la ke hempu mukrang rasingja arnam haro inglong ke hai di fuaroi la pen di masa tun sitame bangso sekar kialong cirap dun lo. La pen por pai sirkep apor pen lama kang thul padopon. La pen Don sing rong hang karli tang alang li panta ka chikimu pon. Aluhi aman pen ati tongdu. Non kewang ji MP kilik omor sing tiso ke AACA amai po don sing tiron penang an kithegi dinga tom chitong don si mesen pen mai pachun pondo. Difu pen indika milik pi report news 18 difu. Nah ini pemakai pemerintah itu nakake dua wilayah masa mate ini cuma riso basa berangke urusan remai tapi ke negara sah ini tuh bangsa kerdo naso Biti sarlo ada mohon sing tiso ngapengeli tumlok ngalun sepo eli tumlok ngalun sepo lo bangke na kalbi amlong rong masar mailong sitami abiti sarlo sarke rompi ngapengeli tumlok jasmet pet kalbi ke kalbi lam pacan na tu penting lo kapre along sitami alangi karbi aham pangalong an kacerap dum kakemat karja pitoma ini tolong cek tu sa sinkro x kcs kongcumbat kapen ke arong tin arong pen ngi tong don pini rong asara tuma pini nidining arong piklo kapen ke pini ini tolong acik ke sama ke akhirnya Doktor Tuliram Lokan, Teboy Vista, alam ni jasemet pen mati long, kam dua jo ini, alam ni wang bom lo, Teboy Vista, kewang nang leder jadi pumasi, ini pansi mupu nang lo pensi, nang le. Kalau orang orang mai hin pen itu non kecing sini tu dak pedap dak siak dilo siak lidah pen itu lama yang thode pen abhi dengan thom mangin itu cikimu asal dengan cikimu asal bangladesh ini itu kalitang Honda kai dhonsing rohang pasti itu cikimu polo alang lige kecing si kongsun banglo selang ni pan cikimu polo penon baji silam lo bulan itu ramai piceng polo bangso rat mai pilon itu Acapapun aluhi Doktor Tuliram Lohan Pansi Hang Polo, lalu dimana bang kursi lalu itu lo, kasi ini tuh hal dak memorandum pipondo, kisensi bang ini tuh maru, oleh orang Sarah Hampton, lah bang ke komparsin nak pibet ni pusi, itu yang polo, lapan ini tuh kar benglong ngadang nondak Islam itu homostik red saksian ini juga, Ang parwi eklan ke Johnny na pula ya. Di pitum si parvilo lalu teman par inam lo. Si keklem medam mau bangke lar o. Pen lempon me bom di ma poson si mili tenta ini cik. Na so puta ke umur bukan temu bangke lapu ikelo. Pen mili tu so
Karbiang long rong sar ke ha ke ceng kuri ni da krepon ni pen pining ana bang ke ningkam cer ke play itu nasila ningkam cer ke play na talon ke na da ku club long si ipo je pon na pen non mai ini jilan mai ini nela to bang belan nasi kapri kapujo mo ke lapu i khelo larbo nanti nali tu lebang so mai long, rata mai kilong. Lebih sar ko man dan teman kasih cuk hai tu lah penting nali tu mahin dan ini di pura lebih kijun son doi ma. nele tu rat alo hi sarpo ko chopa bangke ile tu ASEM nada Karbiang long ASEM sar Tuliram rong hang pansi jibges ko hang iglo ali sarpo lapen ke ahok lo nele tu